batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantsangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Tata ministre ke talaka mambo ya défense na inti ya République démocratique du Congo pe mambo ya bancien combattant na nkundi na yandi ya inti ya Egypte na ke talaka kaka mambo ya bamakesa kuna ba unyoso zole kuizaka vwanda kifulu mosi kilumbu ya tatu vwanda kilumba makomi zole na tano ya ngonda mai ya mvula ya betokele samna kuwizana bangwizani ya kikundi na ina metadila mambo ya bamakesa na bainti nyoso zole bakutanaka kuna na inzo ya makesa ya Zulu na inti ya beto ya République démocratique du Congo na mbanza mfumu Kinshasa pe kuna nde bakuizaka vwanda kifulu mosi na ndambo na yani tata ministre ke talaka mambo makesa ya inti ya Egypte mbuta Mohamed Ahmed Zaki Mohamed kintwadi na bantu ina nyoso kuizaka landa yani bakotaka na kate injo yango bisalu pe na kubaraka ndinga mfumu ya inti ya République démocratique du Congo mbuta Gilbert Kabanda kwenda yani nde mutu okuizaka tuba eti kuvutulaka matondo na mfumu ya inti ketalaka mapa makesa na ndambo ya Egypte mbuta Mohamed Ahmed Zaki Mohamed samna kuvundima kuvutula papiela ya lubokodoso ina nitindila kayandi pe samuna kubika mambo nyoso na manzaka sadila pe nimekuiza tekila ani bambula bao pe moyo eti inti ya Egypte ba makesa ya bao mbala ya ntuka bano na kankindu na inti ya batu yankaka yavandaka na inti ya République démocratique du Congo na mvula 1960 na manima na yao fumu ya inti ketalaka mamba makesa kuna na ndambo ya Egypte bakaka pendinga samna kufutua difunda matondo na mfumu ya inti ketalaka mamba makesa na inti ya République démocratique du Congo mutindo ani bogdisilaka ani pe mutindo ani meyambila yana mutindo mosi ya mbote pe ani monisaka luzolo na yandi ya kubundisa bangolo na inti ya République démocratique du Congo samna kunwanisa ba makesa ya imbi nyoso kena kusalaka batompasi na inti ya Afrika pe na manima na yao ba unyoso zole ba kuizaka tula dinzaka na ba papela ya ngwizani na meso ngolo ya bantu nyoso vwandaka vana pe ba yangalalaka ba unyoso sana mambo yai ya mbote. Kubanda bilumbu mingi memanisa na kuluta mambo metadila bankindu bayeke kuna na ndambu ya este ya inti ya République démocratique du Congo kena tatamana pe ya mekuiza ngolo kimvuka bamakesa yimbi bakebogolaka M23 kena tatamana kusala mpasi na ndambu ina yao kena kusala eti mabundu bazandu balupitalu pe bainzo ya kelasi memanisa na kukangama diambu ya mpasi na kilokula yai bana ya kelasi kena kusosa kusala dissertation tope hors session examen d'état pe bana ya kelasi ya ndimba bau kena kusosa kusala tenafeb kanzi mambo ya mutindo kena kupesa mpasi pekiadi na yao nkindo ya futi manisa kubwela maboko na bamakesa ina kena kunwana sana kumanisa yao na yao bantubidi ya nkangu ya kizunga ya Nord Kivu bau nde kuizaka kutakana kilumbu ya hii yavu andaka kilumbu makumi zole na sambanu samna kutula mbongo kifulu mosi baku zaka baka nkuta ya $100,000 américains samna kusumba bima ya kudi yape kupesa na bamakesa ina kena kunwana kindu kuna na ndambu ina nyoso ina samu eti bankindu kuza salama na mutindo mosi ya mbote tala wapi mutindo bakuzaka zabisila yao na antwale ba mwangisi ntangu kilumbu ya tanu kuna na mbanza mfumu Kinshasa pe bakuzaka tuba eti bao bagenda tazamana kubwela ngolo ya bao na bamakesa samu mambo nyoso ya luta na mutindo mosi ya mbote. Na kulandakanaka banzetelo na yani ya kisalu samna kutala nzingulu ya bantu na kia kukangama na kati ya boloko na inti ya mvimba ya République démocratique du Congo mama ministre keji atisaka ibisalu ya justice na inti ya beto mama Rose Mutombo kwendaka diaka kuna na boloko ya ibakebo dilaka makala kilumbu ya iya vandaka kilumba makumi zole na sambano yango na mai ya mvula mafunda zole makumi zole na zole kintwadi na kilandi na yandi mbuta Amato Bayu Baziri pe na kimvuka ya bantu ya Monisco sauna kwenda bikila bantu ya boloko yai kuna na ndambo ya makala pe luzumu batomabilu ya lupitalu zole yai bakebodilaka ambulance tomabilu mosi ke banda kunata bantu ke sadilaka kuna pe groupe électrogène mosi kele ya 500 kVA samuna kulemisa kaminda kuna na ndambo ya boloko ya makala pe na baboloko lokola luzumu pe anipesaka baudiaka bisi mosi ina lena nata makumi iya ya bantu samuna
kutala bisalo mutindo ekena kusalamina nyonso ina yakele mambote ya mfumu ya inti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kaka na yao mama Rose Mutombo ministre ya justice kwendaka pesa nzila na kubanda kubakila maza na kifulu bakwizaka tunga dibulu ya maza sauna kusadisa bantu nyonso kena kati ya boloko bazingila na mutindo mosi ya mbote pe antalaka kufimpa bana ya fyote ya ikele na mambo na luyalu kifulu bakelundilaka bao kuna na kati ya boloko ya makala kanti benefiti zaba eti alini kuizaka tu badiaka eti anikokuza bikidila mafunda zole ya bantu ina kuiza baka kiadi ya mfumu ya inti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe baina nyonso kele na mambo diaka vena luyalu mekanti bamesimbidilaka bao kaka kuna na kati ya boloko. Bantodolo ya bapapiela kuizaka salama samuna kupona ba ekipi na uza bula bantaka ya kukatukila topi ya kususila nzila sana kwenda bula yae bakebukudilaka na ndinga nomputu championnat d'Afrique des Nations sana baina kebulaka na bainti ya bao shani na bonkufi yae kebuluka na kumbu ya ntambwadi ya tope 7e edition kuna na inti ya Algerie ya kuizaka salama kilumbu ya iya vanda kilumbu ya makumi zole na sambano ya ngonda mai kuna na mbanza kimfumu ya Egypte bakebukudilaka Caire benefitza baiti ba Leopard ya inti ya République démocratique du Congo kekuiza okutana na ekipi ya Chad samna kusosa nzila kwenda bula shani 2023 bansaka ya nkwendolo kekuza bulukila kuna na ndambu ya Jamena ya kevwanda na sabala ya makumi zole na sambano pe makumi zole na nana ya ngonda uti ya mvula mafunda zole makumi zole na zole pe bansaka ya mvutukulu ya kevwanda na mbanza mfumu Kinshasa na sabala ya kilumbu ya zole ti kilumbu ya ya ngonda ya Septembre ya mvula kaka beto kele benefuita baiti na manima ya bansaka nyoso zole yina kekuza nunga na kati ya ekipi ya RDCP Chad yani nde mutuke kwenda bula shani yai kuna na inti ya Algerie na mvula mafunda zole makumi zole na tatu yina kekuza buluka kubanda kilumbu ya nana ti kilumbu ya makumi tatu na moshi ya ngonda ntete ya mvula ina benefuita baiti inti ya République démocratique du Congo mekatukaka kununga dinzanza yai na mbala zole ante kaka nunga ya ntete na mvula mafunda zole makumi ivwa pe na mvula mafunda zole 10 na sambanu pesa na ina bulukaka na inti ya Maroc na mvula mafunda zole 18 pe na mvula mafunda zole na zole belefreza ba inti ya Leopard nunga kavekuza baka na yao mekanti na manima ya kubimisa bantolelo mutuna kuzaka salamina otisi ngoma kele mfumu ya impa koza diatisa ekipi ya Leopard ya inti ya République démocratique du Congo yani nde mutu kuzaka tuba sale na metadila eti mutopi na inti ya beto ya kele dia kave pasi na kutala mimbudi yankaka mutindu bagena kubudila na yau bansaka vutuka samu ya sadisa ekipe beto ya turumbuka ya kwenda na ntwala beno nya solandaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.